Hanjari, STV News Peng Tabriba, Puno Putaram Noxari, Hausiahan Bada Moripapau, Lubisi. Bharat ki Prime Minister na Afospa replace Taunaba Wasakibo Wafam, Sahi Tara Nathaiduna Tambire, Hairi. Manipur ki plan ki senpam, Zada Tara Manga dagi Hena, Seasonabangam Dribasi, State Planning Board Amadi, District Planning Board, Mataunintia Toda Badagini Haina, Economics Professor and Mohendra Nafondokre. Amadi. Neroka Sangar from na SSU Singamibu Mighty Piduna, CC ki Ahum Suba semi-final Sangatim Oikre. Ngasigi Muru Pausing Sanonu Pizri. Bharat ki Prime Minister na Manipur ki Kanglada Miam Tinba Mipamda Afaspa replace Taunaba Kanagani Haina Wasakibo Wafamadu Sahi Tara Suraba Fawa Nathaiduna Tambire Masigi Mota Sakwat Tawangi Tabak Pakirkani Haina Mahaki Ahumlak Suba Press Conference ta Fongdoktuna Miam da Namthak Tauri Haina Human Rights Alert ki Executive Director Bablu Leitongbam Fongdokre Lesingani Tara Mari Sahi Asidadi Afaspa Lothok Nabagi Matangda Chap Chaba Ama Kangnanaba Bharat Sarkar ki Mathakta Miamna Kanba Kongjang Sangsilasi Hairi Ngasi Lamnan Basangla Pangtoki Ba Afaspa Lothok Nabagi Miam ki Convention da Mana Wafam si Fongdokimani Tungan ba Civil Society Organization Namadi Human Rights Organization Kiana Punna Sin Pangtoki Ba Tormududa Professor Arambam Lokendra Justice C. Opendra Ipsag Advisor Ibotombi Kuman Amadi Justice Foundation ge case Anandisu Sarwaki Wangang Kibasingna Sahi Yanke Mangarum Chutna Mioibagi Hak Kongaunariba Tamtiraba Afaspa se Maliam Yadaba Egg Amani Masing Yamlaba Mioika Egg Asimurum the Punsi Pikam Nakre Security Personal Singna Tongan ba Operation Kia Sataduna Misambo Hatnimbo Matam the Hatlaga no make up Nabada Lake Dabani Haizili Nasidi Security Personal Singi Oidaba Kayado Commission Siamduna Yangsin Badigi Asum Karadi Torle Wangang Loi Nabakisona Manipurda Kanglof Masel Gimarakta Hatnaba Madi Kanglof Amatagi Manunda Yangtina Handuna Hatnaribasi in the government ki policy ni Asigumatong Amadi military operation kaya sina international armed conflict situation laide haibada haiman batholai Bharat Sarkar na malemgi mieng dadi sumna thabak toba sari masida international experts singna yangsinba tangai fade haike International expert ma'am the United Nations this act is a racial discrimination. Maramdi Bharat Kumba largest democracy chakpa Laipak Amana India cannot enact a law for a group of people inhabited in a particular geographical area and a defined group. India no law so therefore India is a very racist country. Aduna we must struggle to the way. Bablu Letong Bana Makataraduna, National Human Rights Commission, Tada Amadi Potasi, Tamtiba Egni Haiduna, Lissing Masamapal, Morfudara Mangamadi, Lissing Animada, MP Singda, City Iduna, Lokton K. Adubo, Apaspagi Matang the Dingasip Hobart Sabataba Amata, Pikalectabasi, quite the Lebactivini. Egasi, Lotonaba, Union Cabinet Committee on Security, the Yoruba Defense, Yadi Haiduna Letopasi, Maram Sade, Prime Minister Dr. Manmohan Singha, Masalaktuna, Lamdamasig Miamda, Afas replace Taunaba Haikiba Wafamadu Sei Tara Namsilibasi, Setlibasi, Lissingani Tara Mari Asidadi, Egg Asi, Marufana Mutanaba Miam Puna Hona Minersi Haike. Masigi Exe replace Taunaba Masi Kanagani, Karahena, Human Oiba, Karahena, Hogi Minumsi Kanga, Aduma Ain, Amano, on Tonga, Honagani Habise, Masi publicly, Miamama, the Kabar Gagasta, Mayek Sing the Hydra Wafamni, Aduma Pungaran Han. Dr. Manmohan Singh Jahi Mapan Surapagi Prime Minister ki press conference no matamda Armed Forces Special Powers ki matang da sigumba promise ama miyam da mana wasakpa ma lagi ebse lagi da badona nasi akoi da uhalakpa amadi magi macha manau mayam ama UPA ki United Progressive Alliance ki leba nga iba Manipur su leba nga iba akoi ki lenga loi sing sina akoi ki haiba promise Suntau to the Sumay the way type, Nasipau, the Loyal of Tuamaga Tamamaga, Apugi, Sakot Kontangini, Adugini, Adagini, and Utchai, Prazamiam, the October, Namtakamatoga, Masiapui, a second pop taminaba, Ama, Karkaro, Grind, Kanzi. Manipur ki plan ke send from Sada Tara Mangadagi Hena Seasonabangam Dribase State Planning Board Amade District Planning Board Matonintina Togdabadagini Haina Economics Professor and Mohendra Nafandokre.
वाफम से ISTV न्यूज का खनना उनाबा मदा फोंदोखिबने प्रोफेसर महेंद्रना फोंदोखिबदा ग्राउंड लेवल दगी निंगथिना प्लान तौदबदगी असोइब सिंग असि वैरकपनि हाइखे डिपार्टमेंटल प्लानिंग तौरगा चलीबसे मसी मतोकपी गदबन ब्लॉक लेवल ngam डिस्ट्रिक्ट लेवल दगी दे होबियो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी कैदौरिगे अब डिस्ट्रिक्ट की लेरिबा सेक्टर में आमदे एग्रीकल्चर सु लई इंडस्ट्री सु लई एजुकेशन सु लई हेल्थ डिस्ट्रिक्ट लोइन लई हाइजरिबा डेवलपमेंट हाइबसिदी मखा दगा दुकी मति कल्लिगे डेवलपमेंट से कल्ले तोहान तोहान बा प्लानिंग बोर्ड कया लेरबसु सही होमपुनिथोई की मतुंगदा इकुई कुइदना था अहुंगी ममांगदा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी की मिफम पांगथोखिबदु तसेंगने काइनिंगाइनी डिस्ट्रिक्ट लेवल अमदि स्टेट लेवल दा पुन्ना तानामिनदुना प्लान कया थोरांग तोबा दरकार ओइगनी फंगदोखे After 62 years of economic planning in the country, the first meeting of district planning committee was held about 2-3 months back. Sahi humpuni thoi gi matung da district planning committee amukak phame ai se. It is a shame. It speaks volume. तब पुनः क्या सोई बिदु उई अमरोंदा ग्राउंड लेवल दगे होना प्रजा सिंह अमदे सरकार के कर्मचारी सिंह पाव फाउनब वाटपदगे प्लानिंग दा असोइब लाखफनी हाइखे रूम द खली बदुगा सोसाइटी द फमगा खली द अनिस मानो बहुते अद अनिसिगी मीटिंग पॉइंट से मशी इनिशिएटिव लोगदबदी गवर्नमेंट लोगदबनी अदना आइना गवर्नमेंट हायरगना लोइना मिन तौजरेको ओरलिवा फिबम असिदा मणिपुर की ओइना डिपार्टमेंट्स प्लानिंग नतबा स्टेट की ओइबा प्लानिंग मथौक ताई लोइना स्टेट प्लानिंग बोर्ड अमदे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी मपांगल कंखलबतदा माई पाकना प्लानिंग पाइखत पंगमगनी हाइखे स्टेट प्लानिंग बोर्ड एक्सपर्ट हापगा थबक तौबा होगदबनी मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम जे भारत सरकार की पैसा सु प्रॉब्लम नती मोजे तौ हाइरियब पीगे हाइरियब प्लानिंग सेल लयु अदगी मॉनिटरिंग सेल थमु अदे इवैल्यूएशन सेल थो पैसा पीगे हाइरियब मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम अदुगा नोइगी मैन पावर कम दौरी एक्सपर्ट कैम लेरी सिनेबे येंगे इति अदुई मतुंगिना पिरके हाइरियब नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम थम तारेदना अदुगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी सु फजन फंक्शन तौ तारेदना अनि सिदंग तौबदा आइदि मणिपुर दि खरा डेवलप तौब प्लान की लेरिबा सोबिसे लोकथोप ngamne na kanse नंबुल तुरेंदा फद्दा हौदी थादबना मरम ओइरगा लोकता की फिबम सोशल हलकलिबा असिदगी कोकननबा मदि नंबुल तुरेल कन्नबा पांडमदा समाज तेमांग लव उरिपोकना मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का खुसमनरगा नोंबिगोइबा अवेयरनेस कैंपेन मा ngasi पांथोखरे उरिपोक केंद्र लेरिबा तोंगान तोंगानबा क्लब सिंगा खुसमनरगा पांथोकेबा कैंपेन अदु उरिपोक खोइस्नाम लेकाई लारेंबी हॉल दगे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एमएलए एनजी बिजोयनलम थाकी उरिपोक तगी हौरगा इरोई सेंबा सिंगजिल फाव सलगा इपा थौकोक संगलेलदा हलक्तुना मियामगे ओइबा मिफम पांथोके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एनजी बिजोयना तुरेलदा अमोरकाई थाददुना तुरेल सिंग मोसिल हलिबा सिंगी मथक्ता आइन गे ओइबा थबक लोखतुना था तरुक्तगी सही अमो फाव जेल द थंबसु याई हाइखे लोबदी वाटर पोल्यूशन तहुलिबा मयाम से कोई वाटर पोल्यूशन एक यामना कल्ले सिगी एक सिगी मखादा आली सिगु मियोय जिंजे कोई एक्शन लोब याई even tasengna logi ergadi even up to 6 months jail de thamba yai adu 6 to 1 year adu mak tawdrga su yamdrabada moy myam se kihanba ma tawbadi tangai fadana woyena koi khale कैंपेन खोंगसत अदुदा सरुक याखिबी वार्ड नंबर 6 के काउंसिलर प्रानिसोरिना टोरेल तोरबांदा तोंगान तोंगानबा संग ओहुम सादुना टोरेल दा अमोरकाई थादरिबा सिंग क्लब के म्यूई सिंग खुसमनरगा अवेयरनेस पीना बहोनरगनी हाइकी समाज तेमांग लोके सेक्रेटरीना कैंपेन असिना लोकताक कनबेदा अचौबा मतेंग ओइगनी फंगदोके एनवायरमेंटलिस्ट दी ब्रज कुमारना टोरेल तोरबांदा लेरिबा प्रजा सिंग ओइबा टॉप टॉप पैकेज अमा सेंबिरगदी टोरेल खोंनु मोलिबासी हंथान बंगमगनी हाइबगी थाजबा फंगदोके स्टॉम वाटर हाइड्रे अपनी ओपन ड्रेन सिंग मही सी एक डायरेक्ट थादा विदबा सुगुंबा प्लान खरा संग दरकार लई मरम मतम अमदा अखोगी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ना अखोगी फ्रेंच गवर्नमेंट का लोइना तौगने तौरंबा प्रोजेक्ट अखोगी सीरियस ट्रीटमेंट प्लान जौबा आइदि मपासगी नंबुल सिंग ना कंदा पाइपलाइन पुरगा लाइव ड्रेन खुनु से ट्रीट तौरगा थादबगी प्लान अमा लेरंबदु अदुमा पॉलिसी मई लमदम सिगी अहल लमन सिंगना थंबिरंबा ड्रामा हाइबा परफॉर्मिंग आर्ट असे तुंग कोइना सना हन्नबा पुन्ना होनमिनसी हाइना आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर डॉक्टर सोबिताना फंगदोखरे ngasi रुमल थिएटर फंगथोकपा मनामतुम यंथोकपगी थोरम दमाना वाफम असे फंगदोखिबनी हाउखिबा दिसंबर की तांग तराग मरी दगी कुनगनी फल फाव पांगथोकिबा तरा मरी रक्सुबा रुफमहल आर्टिस्ट मेमोरियल ड्रामा फेस्टिवल की मनामतुम यंथोकपा अमदी फेस्टिवल लोइसलबगी थोरम अदुदा
Theatre asigi chairman Heramani Susurgaki. Handaki festival asida punna drama unit Taragani Twina Saruyaki, Lunana, Kenzong Langi, Metric Pass na Best Production Gimana Funky. Tungan ba award singsu das the Pamlibo Singna Kusinaki, award singer to the Salamadi Side Sanjauri. Nasi Arabanumita, Best Production Takraba, Metric Pass, Dramasu, Miam Utki. Roman Theatre ke chairman Heramanina, Roman Theatre asigi building Sahi Hombutara Surapana Pibam Patre, Kanagomba Singna, building Sanwa Mating Pirik Labadi Taram Okani. Award sing asida yaurba selgimana sing asi ayamana laikhidrab artist singi imung manung singna kalakpani mathangi sehidadi matamga sanagadabam ongda selgimana asi hengatna batorang tauri fongdoki Dr. Sobita Namakata duna drama haiba art form asina mioi kayagi moral amadi lamsat sajet fazna ngaktuna thamni yaribo makai mamangai digi laba performing art asi kahendana artist singna honabio fongdoki Jawaharlal Navodaya Vidyalaya Kumbongi say Kungamanga Mapung Parapagi Toromoina Alumni Reunions Ngasi Falgi ZM Edvinu de Leva Hotel Nirmala de Pantokre ZNB Kumbong Alumni Association Sinduna Pantokiba Toromoduda Schoolgi Ahan Batski Hoduna Ngasi Faw the pass out Tokrabasing Grazian Singamusung Oza Sing Suraki Lunela Lissingani Taranito Tarahumdogi CBS in a Loba All India Senior Secondary School Examination the subject topper wherever my sing the so Kudol Port Piduna Ikaikonoboke. Diamond Youth Welfare Association Sangayum Famna Sinduna Mayai Kabasinjak Saba Yuan but Tingana Matanga public meeting ama Pangtokrahari. Meeting Aduda Associations Asigi Sagnar Bamu Sing Masjid Imam Sing Club Organization Amadi local leaders Singna Seruyaki Hari. How's the Pagamatana Tema Brematang Lobanese? Makal Kya Losan Seasoner Basu Adubu Kanabamata Pangde. Soft and pure glycerin, layo. Madrasa Huisenia Asrafia Yaripo Ningtonagi Tareluk Suba Salana Jalhagi Torom Ngasi Madrasa Sidipang Tokre Toromasida Agriculture Minister Muhammad Abdul Nasir MLA Fazur Rahim Amadi Androke Congress Committee of Okiba Muhammad Ahmad Ali Yauna Mioi Kiana Sarugaki Tungan ba Madrasa Singdigi Lapi Mioi Sina Sarugakiba Toromaduda Laichon Tinson Gi Torom Kazu Pang Toki Minister Nasirna Haikibada Madrasa Tamliba Talabasingna Tawai Yauna Honabiu Masidiki Wakalok Singadu, Atopamio Singdasu, Amuk Kanganduna, Pak Sana, Kangminana Bahonase, Haike. Sahaba, I really Maru, singing among the Kurbani, Toratan, the Hazrat Abu Bakr City, Ratielo, Tala, and Nuki Kurbani, Yobun and Kidaba. Adu Dunyadi on the General in a Kankrabadumba Sahaba Sing. Adu Pona Tokiba Kurbani, Kanaki, the Makno and Hayadi. Tunga Lakada Lagina Viki, Machin, the Makalaga. Awang Nongpok Lamnamda Kwaidigi Sauba Robert Nauremgi Manipur Fashion Extravaganza Lakleba January Tang Taramathuida Ahanba Manipur Raffles ke Parade Ground Pangthoknaba Akan Bomongda Sem Sakre Fashion Extravaganza Sida Lisingani Nepalgi Mills Walgi Runners of Takrabi Parvati Laktuna Saruyagadori Petrivigi Saknaraba Designer Tarana Saruyabagilunana Model Kuntraga Tarukna Manipurgi Indigenous Design Sing Miam Utkadori Handloom Saukatnaba Pandamda Pangthokadori Fashion Extravaganza se Manipurgi Angak Panumit Amu Oigadori Commerce and Industry Amadi Handloom Department Amating Pangduna Pangthokadori Fashion Extravaganza se ISTV Network Kaktana Miamda Life Telecast Toduna Uhangadori Social Welfare Department Mathol Togdre Haina Maoist Communist Party Manipur Secretary Publicity Nolel Miti Serolaman Hari Integrated Cell Development Services Ki Makada Nipi Masamadi Mirolabi Mama Singbu Yang Sinbiduna Tangai Fedana Hidak Langtak Sing Pizza Gadaba Si Labak Tibadi Yam Kroba Senfam Kaitok Liba Torang Sing Si Department Ki Mari Lainaba Makok Tomba Official Mayam na Pun na Huranduna Haukibasei Kayasi Lakli Swam Sida Project Amadi Swatter Project Loinana Departments Asigi Makada Ladiba OLS Home Kunganito Yasi Tabak
तौदबगा सब मानना लेरे अंगलवाड़ी सेंटर साबगी थबक सिंह अंगम अथौ ठिकादार मयामदा सिना थोथुना सानबनी अदुबो डिपार्टमेंट करिसु यंगसेंदना मखोई ककफम तोप सेंफम कलबा मतुंगदा पैसा काइथोखरबसु क्वालिटी मेंटेन तौदना अरेम ओइदुन लेरे ICDS की मखादा लेबा अंगलवाड़ी सेंटर लिसिंग मरी संवा सुमना अमा मुथतपगी दायित्व से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंगना हुरान बहमन बदगिनी सेंटर सिंग असिदा मर्डर ओइरिबा नत्रगा हेल्पर ओइरिबा सिंगदी मथो अदुमक पांगथोकसै अदुबो डिपार्टमेंट पिफम थोपा सिंग मतम साना पिबा ngamdabata natana huran khibana manipur angalwadi center sing sidarakpani manipur da lady health visitor ge thabak thoram amata tawba leitre loinana yamlaba hida langthak sing supplier amadi officer na minister ga manaduna loina lokthokre lo fasina thamliba wafam di manipur ge angalwadi center mayam da sahi kya wana thabak puruk labi mayam loisang asigi mayokta iho sangsin matam yore loinana adugumba iho aduda lo fasina pangba mamteng pangani makatana loisang asigi ashoiba kaya miyam da left na khanba loinana akan ba thabak thoram sing paikhalagani hairi Segmai 12 gi nung lengoi pekpa madi New Year gi picnic togi matangda afafata khananaba Advanced Guidance Society gi ima amubi madi ima santibu Segmai police ki personal karana usit thoidaba muongda ngang saktuna miya mamangda khongoi nakhibabu mapi council na pendra phongdurle lamdam asigi damakta chawraba thodang lawduna leiribi ima singbu ikai khumnaba uttuna mama ama oina khanganduna makhoibu gyan tahanbiu hari Anoba sehina lakpada akomlof kanglai fakna lamdamasida puna kunda minerba prop kudimakta yapa pausal pirakle anoba sehi asin lakpada ing tappa mina migi marakta khenaba thamdaba asan mirai naidaba tangdu laitaba phaba khunayama oibga loinana hiram kudimakta mangjal thaba saukhatpa manipurama oirasano hari February 3 haugadaba council class 12 amasung February 1 haugadoriba Manipur board na loba class 10 ge parikha gi yengduna exam asi loidri fawba harau kumai lepinaba all Manipur students guardians association gi secretary organization as Sumatina Arfil Tawri Palace compound leba organizations asiga office ta pangthopa pawgi mifamamada Sumatina makha taraduna exam asi haugadaba kuirektraba matamasida hausi lawba film kapa made lila tawriba silepiu mari leinaba district ki SP nasu ayaba pibiganu loinana laikai laikai gi maira paibi singnasu athingba thambiu amaromda parikha sigi yenglaga sarkar nasu mai sang naina thabiu haike memanta daba mawungda akhoi hausi yak sanaba adagi akhoi isoi numai toksanba adagi kulakta cinema kapa asigumba amna numai taba sabta singi mayokta amadi akhoi gi bangthokadoriba parikha sigi mayokta adi aigegi aningba apamba tawdaba yade habegi mawungda chatharakliba thawong singase masi kutakta lepiyu aduga karigumba makhatana chatharakpa taragadi akhoi lila oiro cinema oiro adagi sigumba singase akhoi matam kaptana all Manipur student guardian organization gi maikadagi akhoi thinjangani Election Commission of India na lakliba Lok Sabha mikhal gi sem sakhibaga loinena state sing chief electoral officer sing da sahi asigi February aroiba tha fawda electoral roll sing revise tawna khangal khre lakliba mikhal asi sahi asigi April aroiba da phase manga dagi taruk fawba thokna pangtholaba yai hari marak asida lakliba mikhal asigi damak Inner Manipur Parliamentary Constituency gi Manipur Democratic People's Front ke Miref oina Dr. Guru Mayum Tonsana Saram Gaming Party sina lauthokre Lebak ki thogdo wathok yada yumfam moiba Manipur film Lal Lebak ta Laifauge director L Prakash producer RK Jitenda Ipsana khudolpot piduna ikai khumna utkre Kaisam pata leba Ipsa ge office ta pangthokpa toromaduda Kanglamai ki president Y Leima France ki president Sapamsa Zadumani Ipsa ki president Ibotomi Khuman Chosarga ki film ki producer RK Jitena leba ki issue thogdo wathoka mari lenana film hum puthokre film singasina Manipur miyamda pukning loksing khardang oirabasu piba ngamnabu gi panamda puthokpani haiki Sapamsa Zadumani na mitop miansa singna civil organization singda hantena usit thoidana Mieng ama yengba ngamliba si security singna sauna mateng pangi asiguma film si makata na atopa producer singna su photo haningi haike Manipur gaming yung kuta pai le mo kem to sincero wo wat panani political wo wat panani masi dawning ge adugo inalai pa mi system singi nungi wa ola mo ka atoida ekoi Manipur mian khamni le sani
ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ Manipuri Theatre Academy Wangoi Anova play Ising ngasi Zen Dance Academy de utkre Anova play si utpagi thoromda Manipur State Kala Academy ki Secretary S Bidesur Sharma Hana Minister Oramba Dr. M Narasu Saruyaki Ising yaudana miyoi bene hingbangamde Rajniti tawu singna matamatamgi wa kaya haizil duna miyambu puduna satli haiba warida yumpamoiba play ni play asigi mayakna Kamal Swaminathan gi script ta S Birial na adaptation tawduna design amasung direction pibane Oinam Sarip ki misiga mari lenena Prazamia Mamadi J Sinapuna Kusam Naduna Oinam Sombung Infal Beres ki community holder Miam Goiba Mipama Pangtoktuna Misi Sigi Matanda Kupna Kanaraba Matunda Warif Kya Lokre Warif Sing Manunda Miat Asida Seneriba Muhammad O Tandengi Imu Manungi Mui Sing Matam Supagi Oina Kundagi Tantopa Haiba Wafam Yori Hausi Makatana Nasigi Oiba Tabaki Pau Pizri Housing Tabaki Pau Lobisi Indian Navy ki Artificer Apprentice AA Sama Kunta Taruk Base ki Selan Law Nubagi Damak Lohongdriba Nupa candidate Singdagi Drakas Kauri Masaga Sahi Tratu Makaidagi Tramapan Makai Forward Laiba Ogadabani Mahige Thak 10+2 the chemistry biology natraga computer science ki Manung the subject Amagaloina Me Samasung physics Yauba Manava Parika passed over Ogadabani Drakas Mission Bagi Aroiba Matamna Awanopoki Oina Zaliba Tha Asigi Tang Taruk Pawani Railway Recruitment Cell Northern Railway na New Delhi ki tongan from Lisimanga Satruk Humdrama Pal Logodori Masaga Sahi Tratreti Kungamanga Fawagi Manung the Laiba Miwi Sing and Drakas Tarakpa Yagani Mai ki Thak Yamdrabada class 10 pass Togodabani application Pishin Bagi Aroiba Matam Awanoput London Gi Oina February Tang Kungamanga Fawani BSF ki ASI Head Constable Amadi Constable Yauna Punna Mioi Sama Mogda Taruk Logodori Mahai ki Thak Yamdrabada 10+2 pass Togodabani Sahi Tragani Pandagi Kungamanga Fabugi Manung the Laiba Mioi Sing and Drakas Thaba Yagani Awanoput London Gi Oina January ki Tang Tragamapan Fabuni Parika Center na Infad Oigani Hairi Indian Air Force ki Airman Kara Logodori Masaga Sahi Tarategi Kungamari Fabugi Manung the Laiba Yamdrabada 10+2 pass Toraba Miwi Singna January ki Tang Kungatare Fabugi Manungda Drakas Tharakpa Yagani Parika Center na New Delhi the Oigani Matakta Pankriba Tabaki Pau Sing Asigi Hen Akupa Marol Bawara the Labor Job Center Degi Kangba Yagani Tabaki Pau Nasigidi Matangasida Loijare Matamamada Mapu Pandabong the Leramba Morangi Sendra Ngasi Hena Masak Tokna Samgat Sagatuna Lam Koiba Singi Pukning Singsin Mangamle Sendrabu Resort Ama Oina Samgat Sagatpagi Tabak Yamnakan Satri Sendra the Pangtokiba Paugi Mipum Amada Hauzik Sendragi Tabak Torom Sing Sem Sariba Classic Hotel General Manager as Momana Fundokibada Haukiba Sahi Loram Daidagi Hauna Sendra Se Classic Hotel na Samgat Sagatpagi Tabak Sataratuna Ngasi Paubuda Lam Koiba Singi Tangai Fadaba Facility Karati Pibangamle Sahi Asigi January Amadagi formally Oina Hangdokiba Sendra Ngasidi Mapalangi Yauna Domestic Langkoiba Kaya Nomonomagi Lak Pamasing Hangalakli Miri Kiana Mapamasta Picnic Kudong Saba Pibagaluna Sangai Cafeda Science Amadi Indigenous Putki Matel Kapi Bangamle Lamdamasigi Oiba Indigenous Putsing Kango Bora Singjuna Singbasu Kanganaba Point Hum Sangatle Lozing Oina Leba Yahanabagi Ahan Kongtang Oina Alpine Hut Mari Sangatle Speedboat Water Skiing Amadi Houseboat na Singbasu Sangwat na Papandam Tamli Haiki Paugi Mifam Aduda Director DS Naubasu Saruyaki Akoi target by end of February yelo pada akoi accommodation facility su ngamna bo hanu jabe ehan nawai uroga hujila matamda yamna luna nana leramba facilities especially toilet ki facilities leramba use to ya ba yamna na leramba adagi la kana coffee ma thangninge keno ma chaninge he kana restaurant ki facilities lemba je yamna thagat pi yamna zu nungai je ma khoina yam phajana tawe na yamna thagat pi amni
Sahi Sigi Mars Thadigi, State Acid Sanaba Hogadoriba, National Food Security Form Labor Madi, Yuan Bakudimaki Mapanda, Akan Baxon, Local Haina, Minister Okendrona Fondokre, Hairo Bazarda, Naunasava Social, Cultural, Educational and Sports Development Organization, Sanglema Sangabagi Toromda, Wafamasi Fondokimini, Toromasida, Outer MP Tangso Baite, Hiroki, Zilla Preset Member Madi, Pradhan Singh Susarwaki, Minister Namakata Arduna, Hiro Fauduna, National Highway number 2, Sengut Kadori. Asida club organization singna puksel sengna mathok to batangai fade samaj ki thabak thoram kaya club organization singna asoba thodang lori haike lamdam sigi phanaba mai sigi phanaba kunung sigi phanaba manipuri phanaba lokal ko thangni kanago mayung mo uthubayaga masilandi segi habana te tak pen thamjare ngasi prajamya amsu thamjari aikoi phom leiba yaroi phom yonme yaroi kanago masi olamba leram taadi आईटी मखादा नेशनल फूड सिक्योरिटी की मखादा मदो पे धंधी भंगनी वसी के संग दबो दायित्व कुदी मणिपुर सरकार न कुगदबनी Kiam Sifai Social Welfare Organization na Wangkhem Kendragi MLA Mega Sendraga Khusam Naduna ngasi Kiam Babu Bazar Manung Amadi Masigi Akoibada Lamtu Senkre Kiam Sida Thawal Fire Service ki Officer in Charge MD Yamina Lusingba Kangbu Amusu Yauki Tamal Kaithel Faudna Salva National Highway gi Road Median da Thariba U Singsu Ising Saike Sangnaraba Manipurgi Sumang Lilagi Ahiba Amadi Nokpadigi Chief Consultation Urba Ngangom Mohendra na Laikidabada RK Films na Awawa Fondokre Milala Sinduna Haukiba December Kundagi Kunganito Fawa GM Holda Lebaki Takta Pangtokiba Loyan Kandopagi Kanane Kiba Subject Kodimaki Ward Singadu Amato Oina Yanakre Namin Enigi Kanane Bimifumadugi Makasatar Oina Ngarang Manipur Press Club the Pangtokiba Mipamana Loyan Semdoklaba Wahi Kudima Miyamamadi Loisang Singda Sijanaba Yanaba Language Department Tagatuna Satnaba Yanaba Sinaba Semgada Waliba Subject Kodimaki Wahi Sing Atuba Matamda Language Department Silanba Haina Suyanakre Hauji Makatana Sanawi Pau Lobisi Nasigi Sanabi Pau Ahanboina Sisimit Neroka Sangapomgi Satiski hat trick na SSU Singzamai Mighty Bapiduna Yankataret Suba Sisimit ki Ahum Suba semi-final Sangbatim Oikre Manipur Development Society na sponsor Torga All Manipur Football Association Sinduna Infalgi Polo Ground Satariba Yankataret Suba Sarchursan Singa KSC SICBE Memorial Football Tournament ki Asi Ahum Suba quarter final match da Neroka Sangafam na SSU Singzamai bu goal Ahum Sinoda Mighty Bapikre Neroka ki goal singadu case Satish na ahan bahab ki ahapa matamgi minute ani set pada amadi ani suba hab ki yankai matoi suba minute amadi marphuma pal suba minute goal ahum senduna maithiba pikibani ahan bahab ki horok pada SSU na yamna kanna attack sathar basu goal amata chenbangam khire team animakna goal sennana yamna kanna sanaba horki ahan bahab ki injury time da Satish na D box tamna pusilapa ball ama koksinduna Neroka sanga fongi ahan ba goal senduna half among forward goal amaswinoda lit to Nasaki Anisuba half ki horopada SSU na goal handoknaba yamna kanna sanaba horaki goal chenbe abagi tanja kya phanglabasu goal on top ngam kide Anisuba half ki yankai matoi suba amadi marfu mapal suba minute Satish na goal ani sansinduna Neroka sanga famna chauna mai paktuna semi final sankibani hayang aroiba quarter final match nungtilpung ama minute kuntra tabada RFC Mizoram amadi Nisa thamoibolga sanargani Neroka Sangafam Ahano semi-final Oina Trau Kwakitilga Kumal Lampaki Men Stadium da Sanaragani. DSA Kaksingi Makada Sena Athlete Organization Sinduna Taramanga Suba Sena Cup District Level Sub Junior Boys Football Tournament Team Taramathoina Saruyaduna Ngasidagi Kaksing Wadi Kunjampat Playground Hokre Tournament Asigi Ngasi Ahubunumita United Blood Sporting Association Mantakna Yumbu Riba Sena Athlete Organization Kaksing Wadi Bu Goal Ohum Sunoda Toikre Hayang
JA Kaksinga AVO Kaksinga ahanba ground thenargani anisuba ground KTC Kaksinga KFC Kaksinga sanargani amoromda DSA Kaksinga sinduna tarasuba DSA Trophy and Vuvans Memorial State Level Football Tournament January 28 dagi DSA Kaksingi playground horgani tournaments asida saru yagadaba team singe manager meeting January 13 da pangtholakani Tamil Singi Maruiba Kumai Pongal Thoronga Mari Lenana Pongal Football Tournament Ngasidigi More Ward number 2 da leba Golngam Lambton Ground Hokre Ahanba match oina Mapal Suba Assam Rifles amasung FFC Sanakre Haudopugi Thoromda SDPO More H Balram Tamil Sangam Moregi Senior Advisor Isof Toanba Community Leader Kasu Sarwaki All Manipur Football Association Sinduna Kumalampaki Artificial Top Ground Sathariba Manchester United's Premier Cup da Saru Yanabagi Selection Competition ge ngasi sanakibada BMSC Double Kokna YUFC Ukrulbu goal taru amada maithiba pikre hayang YWC Langtawalga Kripsa Norem Tonga sanargani Manipur Hockey Imphal Sinduna Sahi Taramari Makagi Ahanba Herozit Waribam Gold Cup Hockey Tournament Team Nepal Saruyaduna Ngasiligi Kumalampaki Hockey Practice Field Hokre Haudobugi Tharomda Hangang Kendrugi MLA and Biren Manipur Hockey Imphal President KSS Toiba Madi National Awardee Basudev Saruyaki Haudobugi Tharonga Mari Lerna and Birena Fondo Kibida Hauzik Leriba Artificial Tap Practice Tobugi Kudong Saba Watlibasi Yang Sinba Sangi Association gi thau puriba singna fam tanabagi mohta sakhalam jel da mieng sangani haiki tournament asigi ngasi ahanba sanakiba match da hockey union khurai layingbam lekaina all jiribam sports association bu goal manga sinoda maiti pikre hockey union gi goal singadu W Niras Kumar na 39 suba 13 suba 13 suba amadi Nefunifal suba minita goal mari sanki atopa goal amaduna Suresh Sharma na nepumapal suba minita sanki bani hayang ahanba ground da white singzamai amadi farm yaskul sanargani ani suba ground da CO singzamai khetri lekai amadi CDO sarangpat sanargani BCCI tournament for under 16 under 19 amasung under 25 da Manipur gi mahut silana ba khangalaba cricket sanari singna hayang ayu pung mapal daba matamda luang pokpa cricket ground report tawrana ba Manipur Cricket Association na khangalakli Mahasuba district level oval tennis ball cricket tournament ki mapu WYC wangkhem na oikre loisin gi thoramda social activist TS Jadumani MD Abzak Khan Camp Blooming Higher Secondary School Khangbo ki principal case Menjor Susurgaki all Sanayangpam Cricket Association na sinduna mamang thagi kungama thoidagi Moirang Pali Polo ground da team tara na saruyaduna satharkiba Mahasuba district level oval tennis ball tournament ki winner wangkhems youth club na all Sanayangpam Cricket Association bu wicket tarukta maiti Pikibani Taronga Mari Lenana TS Jadumani Fondo Kibada Manipur Sarkar na Sanori Singh na Sanarba Matungda medal Fanglaba Matungda Puning Thawatli Mai Pakting Mamanga Sarkar na Mieng Sangbidaba Silabak Tibani Mahana Makata na Fondo Kibada Moirang Pali ground ge infrastructure sing Senjinaba Kan Honagani Habu Wafam Sing Fondoki Loinana Tournament Sigi Sili Langliba Singda Masagi Pogatigi Seloina Lupali Sing Hombutara Taret Kusinaki Tarabasing da cell certificate amadi trophy sing khusinake Security force na drug lalon ba mioi ohum amadi KYKL gi mioi ni fare Police Department gi PRO gi serolamana narcotic cell Imphal West na ngasi khumbongi JNV mamang dagi tata truck amada purokpa ganja kg samaga kunga konana mioi ma fare phagalaba mioi dudi Saikom lebak masa sei ne phumari apokpa lekhidraba koibi khangobo part 3 dagini thodok sida senari ba tata adugi number na MN04A55678 Tawal District Commando na ngarang North AOC dagi mioi ani drug oina lana sizinaba Zemocodin bottle songa yankai Nepal Biscodin bottle sama marpu Nepal amasung Lupico bottle sama marpu Nepal ka konana fare pagalaba mioi ani duna yumnam tomba apopa tenden thongju part 2 amasung yambem thoi sahi kungamapan apopa lekhidraba khamba morang kampudagini Tawal District Commando amasung taramanga suba sam rifles ke punma kangbu mana ngarang Yaripo
पेसी एरिया थीब हमगे थबक सथबदा KYKL के कैडर मा फारे फागल पमियदि माइबम चावा सही कुंट्रा माथोय अपोप कोमोल उखोंसंग मया लेकाइदगिनी मवंदगी मरु हुम जावा 9mm की पिस्तौल अमा फंगले हरी मखाता नंगसी थवाल कमांडो मसुंग तरनिपल सुबा 6 रेजिमेंट का संवाइजेंट एरिया थीब हमगे थबक सथबदा KYKL के कैडर अमसु फारे फारब कैडर अदुदी अतोपम तोंबा सही निफुमंगा अपोप लेखिद्रबा मोहरी लेमेथेल पेट्रोटेरा उरक्तगिनी मवंदगी मरुनी यावा 9mm की पिस्तौल अमा फंगले हरी हौजे मखाताना ngasi nongmi goiba ai ngasa ki pau pizri ICAR lampel fati ki phangba pau gi matung inna ngasi ki khwaidi saba degree celsius kuni thoi dasmik mari khwaidi ingba degree celsius ani nungsida yawa sing manil gi sang ayukta sada marputara nungthildana sada nefumanga ngasi nong sukhide loisalakpada ngasi gi muru pau sing amuka na pizri भारत के प्राइम मिनिस्टर ना अफस्पा रिप्लेस तौनबा वासकिबा वाफम सही तरा नाथैदुना थंबिरे हाइरी मणिपुर की प्लान के सेंफम चाद तरग मंगादगी हेन सिजनब ngамद्रिबा से स्टेट प्लानिंग बोर्ड अमदि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड मथौ निंथिना तौदबदगिनी हाइना इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एंड मोहेंद्र राज फोंदोखरे अमदि नेरोका संगाफमना SSU सिंगमैबु माइथिबा पीदुना सीसीमिट की अहुम सुब सेमीफाइनल संग टीम ओइखरे nasi dia estimate dia pau matan se lujere me tablo kono mukhana kharam jare